İmam Bukhari rahmatullah aleyhinin şakirti var. Ja'far bin Muhammed el-Qattan degen. Oşol ustazı İmam Bukhari rahmatullah aleyhiden rivayet kılıp aytat. Men Muhammed bin İsmail Bukhari'den uqtum deydi. Ketabtu an alfi şeyhin ev akthar. Min jana mingden gövrök şeyhten men hadis fiqh talap kıldım, ilim aldım deydi. Emi oşol talap kılgan hadislerimdin bardığının sanadı var dedi. Sanadı yok, mende hadis yok dedi. Sancırası yok, mende hadis yok dedi. Bardık hadislerde algan ilimleri icazaminen sanadıminen var deydi. Dağı bir şakirti Muhammed bin Abi Hatim al-Warraq dep koyat. Şu İmam Bukhari rahmatullah aleyhinin janında jürüp, kagazlarını dayardap, anın kalemin dayardap, jardamdaşıp жүрген özünün okuwçusu oşol aytat. Men İmam Bukhari rahmatullah aleyhi ölelekten bir ay murda şunday degen uqtum deydi. Ölelekten bir ay murda. Ketabtu an alfin ve themanine raculan. Min jana 80 adamdan 1080 şeyhtan ilim yazdım deydi. İmam Bukhari'nin ustazı 1080 ustazı kana. Leysa fihim illa sahib hadis. Alardın bardığı ahli hadislerce jalan muhaddisinlerden men ilim aldım deydi. Kanu yaquluna al-imanu qawlun ve amalun yazidu ve yanqusu. Şu yerde biraz toxtaşımız gerek. İmam Bukhari rahmatullah aleyhi birölerden ilim alıp hadis alıuda şu şartты koygan. Kim iman til menen aytуу, anan жүрөк menen tasdiqtap, anan amaldı imanга kirgizgenlerden gana hadis aldım deydi. Oşogo Hanafi mazhabında köptөгөн alımlardan hadisini algan emes. Sebebi bizdin Hanafi mazhabda mine iman emne tasdiqun ve ikrar. İkrar bul bekemdey turgan nerse. Tasdiq bul жүрөктөгü nerse. İman bul жүрөк менен tasdiqtala turgan nerse. Misal Allah'tın жалгыздыгына, anın barlığına, kitaplarına, paygambarlarına, Kudayдын жақшылық жамандықтарына иман келтіру бұл жүректегі нәрсе. Бирок Ханафи мазхабында амалды иманға киргизбейт. Амал иманды толуктай турган нәрсе дейт. Амал имандын bir бөлүгү эмес дейт. Бирок мухаддисиндердин көпчүлүктөрү менен амал бул имандан дейт. Ошон үчүн кээ бир алымдардын айткан сөзү бар да, тарикы сала намазды таштаган кафир. Себеби амал болуп атат да, амалды таштаган имандын рукуну болгондуктан аны таштаган кафир болот. Биздин Ханафи мазхабында жок. İman бул tasdiq. Анан иqrar. Тилиң менен ла илаха иллаллах Мухаммад Расулуллах деп иqrar кыласың. Бул иqrar кылуу бул дүйнөдөгү өкүмдөрдү жүргүзүү үчүн гана. Ал өлүп калса мусулмандардын мүрзөсүнө көмүлөт. Андан мура салынат деген бул дүйнөдөгү өкүмдөр жүрүү үчүн гана тил. Бирок жүрөк менен тастык кылып, тили менен айтпаса, биз аны мусулман деп айтпайбыз бул дүйнөдө. Бирок Аллах Тааланын астына барганда ал мусулман, себеби жүрөк менен иман келтирди. Бирок Имам Бухари рахматуллах алейхи ошол мухаддисиндердин жолун жолдоп не кылган? Шу биздин ханафилердин көбүнөн хадис алган эмес. Жана язиду ва янқусу. Иман көбөйөт жана азаят дейт. Биздин ханафи мазхабта Имам Абу Ханифадан ривая эмне? Al-imanu la yazidu wa la yanqus. İman көбөйбөйт жана азайбайт. Эми бул талаш негизи чуңкур көп сөз бар бул жерде талашта. Эми биздин сабагыбыз акыйда сабагы болбогондуктан бул нерсеге көп токтолбойбуз. Абу Ханифа рахматуллах алейхи la yazidu wa la yanqusu деген аслы иманды айткан, негизги иманды. Негизи имандан бир нерсе азайтса, анда куфурлук болот дейт. Мисалы үчүн имандын 5 түркү барбы? Бирөөсүнө иман келтирбей койсоң кафирсың, төртөөнө иман келтирип, бирөөнө иман келтирбесең азайды да. Бул кафирлык. Ошон үчүн иман ла язиду ва ла янқусу дейт. Ал эми мухаддистер язиду ва янқусу деген аяттарда келген, задатхум имана башка деген аяттар келет. Ошо аяттарда Аллах Таала иман көбөйөт жана азаят дейт. Эми биздин мухаккик алымдар айтып, бул
muhaddisindер менен Абу Ханифанын же Ханафилердин ортосундагы талаш лафзи дейт. Маанисине барганыбызда чогуу келишебиз. Болгону сөздө гана бир талаш бар дейт. Эмне себептен Абу Ханифа иман көбөйбөйт, азайбайт деп атат, аяттарда мындай сөз бар десе, ал ошол сахабалардын мезгилинде биринчи жалпы иман келтиришкен, Аллахтын бардыгына, таухидке иман келтиришкен. Андан кийин намаз фарыз болду, ага иман келтиришкен, имандар көбөйүп баштады. Андан кийин орозо фарыз болду, орозого иман келтиришти. Ошентип ошол мезгилдеги сахабалардын имандары ошентип көбөйүп турган дейт. Бирок андан кийинкилердин антип көбөйүп азайбайт дейт. Бирок мухаддисиндер айтат, иман язиду ва янкусу деп бизде көп хадистер келет, башкалар келет. Хадис эмес, сөздөр келет, алымдардан сөздөр келет. Ал ошол имандын нуру көбөйүп азайып турат, имандын нуру көбөйүп азайып турат. Ал эми иман, негизги иман бул көбөйбөйт, азайбайт. Себеби иман бул жүрөктөгү бекем ишеним. Ошондон улам Имам Бухари рахматуллаху алейхи иман азаят жана азайбайт, көбөйбөйт дегендерден хадис риваят кылган эмес. Бул Имам Бухаридин бир аз катуураак болгондугу ханафилерге. Ошо менен эле бирге, себеби буларды ким деген бидатчы деп туруп хадисин риваят кылган эмес. Бирок ошо менен эле бирге Имам Бухари рахматуллаху алейхи ва гафараллаху лаху хавариждерден хадис риваят кылган, шиялардан хадис риваят кылган. Алар анды бизде ошол мына сөздү айткандан дагы жаманыраак. Бирок бул иман язиду ва янкус, иман көбөйөт, азаят, көбөйбөйт дегендер Имам Рази жана башка алымдар, Шафи мазхабындагылар. Бул талаштар мындай сөздөгө эле талаш, маңызы бир эле, эч кандай талаш тартыш жок дейт. Ошо менен буну анча чукуп терең кирүүнүн кереги жок иншалла. Имам Бухари рахматуллаху алейхи чындыгында шейхтерди көбөйткөн. Шейхтерди көбөйтүү кандай? Бир шаардан экинчи шаарга, башка шаардан башка шаарга көчүп илим алгандыгы үчүн шейхтер көбөйгөн. Азыр сабагыбыздын акырында ошол кайсыл жактарга Имам Бухари рахматуллаху алейхи сапар кылган, кайсыл деген илимдерди алган, кайсы шаарларга барганы боюнча дагы токтолобуз. Эми 1080 устазы болсо, анын бардыгын биз сабакта эмне кылып айтып, толуктап, силерге түшүндүрүп жеткизип бере албайбыз. Себеби биздин максат, негизги максатыбыз бул Сахih Бухариди окуу. Бирок эми маалымат алуу үчүн кээ бир исламдагы көрүнүктүү болгон устаздарын зикир кылып, алар жөнүндө маалыматтарды бергенге аракет кылабыз. Ошолордун арасында Абу Мухаммад аль-Хумейди эң чоң устаздарынан. Абу Бакр аль-Хумейди. Абу Бакр аль-Хумейдидин аты Абдуллах ибн Зубейр. Өзүнүн аты Абдуллах ибн Зубейр, Абу Бакр Курайши аль-Асади аль-Хумейди. Өзү меккелик болот, Меккеде ушундай илим берип, Харам мечитинде сабак берип, фатва берген киши. 200 хижраттын 219-жылы өлгөн. Имам, хафиз, чоң алым Имам Ахмад ибн Хамбал рахматуллаху алейхи айтат: "Хумейди имамун индана." Хумейди бизде эң чоң имамдардан дейт. Имам Бухари рахматуллаху алейхинин ханафилерге болгон бир аз капачылыгы, бир аз оюнун түз эместиги устаздарына барып такалат деп айтканбыз бир сабагыбызда. Себеби устаздары Абу Ханифага душмандыгы бир аз күч болгондуктан Имам Бухари ошолордон таасирленген. Ар бир талиб илим устазынан таасирленет. Ар бир устаз талиб илим устазынан таасирленет. Имам Бухари рахматуллаху алейхи ушул Хумейдиден таасирленген. Ханафилерге, ана Абу Ханифага болгон көз карашы бир аз жакшы эмес. Эми аманат үчүн биз буну эмне кылышыбыз керек? Айтышыбыз керек. Ошон үчүн Имам Бухари рахматуллаху алейхи өзүнүн Тарихул Кабир китебинде 18 жашында жазган, илимин башталып аткан мезгилде жазган китеби. Кайсыл жерде жазды деп айттык? Пайгамбарыбыздын кабрынын жанында жазды. Табаррукан би кабрын наби саллаллаху алейхи ва саллам. Ошол Тарихул Кабир китебинде Имам Абу Ханифанын өмүр баянын айтып, Нуъман бин Сабит ушундай факih, андан Абдуллах ибн Мубарак, Ваки ибн Жаррах бул экөө чоң мухаддис алымдар, бирок ханафи болушкан. Биз сабагыбызда айттык го, Ал-Ваки жана Абдуллах ибн Мубарак эгер фатва беришсе, Абу Ханифанын фатвасынан гана фатва беришкен.
Ошол имам Бухари да айтат. Имам Бухаридан ким? Абдуллах ибн Мубарак Ваки'тен риваят кылган. Кана мурджиан дейт. Мурджи болгон дейт. Бул жерде ошо имам Бухаридин Абу Ханифага болгон biraz немеси. Мурджи деген нерсе иржа. Өзү мурджия деген бир бидатчы жамаат бар. Алар такыр башка, Абу Ханифанын иржасы такыр башка. Биздин сабагыбыз акыйда болбогондуктан муну терең кирбейбиз. Кыска айтып өтөбүз. Ал эми мурджия деген өзүнчө бир бидатчы жамааттын немеси, ал күнөө иманга зыянын тийгизбейт дейт. Иман келтирдиңби, күнөө кылсаң эч нерсе болбойт дейт. Biz Allah'tan ümit kılavuz et, murciya. Alemi Abu Hanifa'nın ircası bu irca ehl-i sünne vel cema'a. Ehl-i sünne vel cema'nın ircası. Bu boyunca İmam Laknavi rahmetullah aleyhinin Raf'u ve Tekmil degen kitabı var. Oşonu İmam Şeyh bizim çoğun ata ustazımız Şeyh Abdülfattah Abu Gudda tahkik kılıp ta'liq жазган. Oşol jerde irja ahli sunnani kengiri жазып берген. Kimde kim oşonu qaytalap barıp terеңирээк угам dese, Raf'u Takmil kitabına qaytsa, İmam Abdülfattah Abu Gudda ötө жақшы kılıp bayandap bergen. Abu Hanifa ne degen? Abu Hanifa xavaricler menen talaşkanda, xavaricler mi dedik? Çoğun günөө kılgandar tozokko giret deydi. Tozokta tübölüktü kalat deydi. Abu Hanifa da çok. Kim la ilahe illallah Muhammed Resulullah dese, al özünün günөөsüne jaraşa, özünün kılgan amalına jaraşa tozokta özünün günөөsüne ılayık cazasını alıp, andan keyin şol beyiştin en tömönkü darajalarından bir darajasına giret deydi. Sebebi la ilahe illallah Muhammed Resulullah degen adam tübölüktü tozokta kalbaydı deydi. Xavaricler mi deydi? Yok. Namaz okuğa koydun mu sen muhallet finnar. Tübölüktü tozokta kalat deydi. Abu Hanifa ala aytat yok anda emes. Uşul talaştan ulam al ne deydi? Günөөsü tazalangıçan tozokta ol çıkkandayin Allah Teala'dan ümit kılabız hani beyişke girgizet degende irca, arraca ümit kılığı degenden anan Abu Hanifa'ga murciya degen söz aytılım kalgan. Bırak oşol mezgilde bardığıyla alımlar şunday degen. Al janagı murciya degen bid'atçı cemaattan emes. Belki İmam Abu Hanife rahmetullahi aleyhi ömründe jalan şu murciya, mu'tazila, xavaric, mujassimalarga rat berip, oşolarga жооп berip, ne ömründe köp akida boyunca sözleri söylegen. Sakatu anhu. İmam Bukhari aytat sakatu anhu. İmam Bukhari rahmetullahi aleyhi Tarihul Kabir kitabında eğer sakatu anhu dese zayıf cidden au zayıf degen söz. Alsız degen söz. Abu Hanife'nin ne? Taraku. Sakatu anhu. Zayıf. Abu Hanife'nin zayıfka çıkardı. Emneden sakatu dese an ra'yihi ve an hadisihi. Anın fiqhinde kalbayız, hadisinde kalbayız. Bırak tarihte karasanız tarih baraktarında Abu Hanifa'nı maqtagan, anın fiqhin maqtagan, anın fiqhi menen jaşaganbız. Andan çoğun muhaddis alımlar rivayat kılgan. Bırak İmam Bukhari şunday dep aytты, subhanallah. Bu oşo ustazı Hümeydi'nin nesi? Tasirinden ulam. Oşol Tarihul Kabir kitabında özün ustazı Hümeydi'den rivayat kılıp aytat. Men semi'tul Hümeydi, öz Hümeydi ustazımdan uqtum deydi. Raculun leysa indahu sunanan Nabi sallallahu aleyhi ve sellem. Bul racul dep Abu Hanifa'nı ayttat. Bunda paygambarımızdan hiç kanda bir hadis yok, paygambarımızın hadisi yok. Acılıkta olsun, namazda olsun, cana başka jaklarda olsun, al kişide paygambarımızın hadisi yok deydi. Al hadis bilbegen adamga kantip şeriat hükümlerini alaylı, andan alınbaydı deydi. Oşonu İmam Bukhari Hümeydi'den rivayat kılıp Tarihul Kabir kitabında жазууда. Demek tesirlengen ha. Dağı bir sözünde Hümeydi ne deydi? Bu Abu Hanife rahmetullahi aleyhi Mekke'ye varganda bir kıssa var mı? Abu Hanife var Mekke'ye varganda çaşını aldırar da hallak on kıvılan qarap otur, anan on jagını aldı. Bolbogon söz. Abu Hanife oşol sünnetni bilbey kalaw. Bırak
Oşonu Humeydi rivayet kılıp şunday bolgan al hadisni bilgen emes, sünnetni bilgen emes dep aytat. Anan İmam Bukhari rahmetullahi aleyhi İsmail ibn Ar'ara degen bir roviden rivayet kılat. Ne? Yaqul qala Abu Hanife aytdı deydi. Cehm bin Safvan degen Cehmi firkası var go, Cehmiye. Oşonun negizdesi Cehm bin Safvan. Oşon Cehm bin Safvan'ın ayalı bizge gelip bizdin ayaldarımızdı terbiyaladı dedi Abu Hanife. Bul Cehmi deydi. Em tarixta sanatı, icazanı, başka nerseni qarap görsök, İsmail ibn Ar'ara'da İmam Bukhari'den başka hiç kim rivayet kılmaptır. Bir gana İmam Bukhari Ar'ara'dan rivayet kılıptır. Andan başka hiç kim ekeni de belgisiz. İsmail ibn Ar'ara Abu Hanife aytdı dedi. Abu Hanife'ni görmeptir da. Yok. Abu Hanife'nin şagirdlerinden je olsa görgöndüğü İsmail ibn Ar'ara Abu Hanife'ni görgöndüğü boyunca dile malumat yok. Aytılgan söz. Ağa bizge mine dalil gerek. Kantı öyle İmam Abu Hanife'nin ayalı Cehm bin Safvan'dan savağasın. Abu Hanife güyösü olvatsa. Anan gevirke alımlar aytat tenazülan boptur düştük. Makul Cehm bin Safvan'ın ayalı gelip oşondan ilim algan bolsa da Abu Hanife'nin ayalı ne ottur? Adep bergen bolsa, tarbiye algan bolsa ne ziyanı var? Adep, tarbiye bul akidaga baylanıştı emas. Bolsa bolgon çıkar dedi. Biroq biz mine kabul ala albayız. Kabul ala albayız şu. İsmail ibn Ar'ara kim ol? Abu Hanife'ni görböse ol. Şunday söz aytkan bolsa. Hanbal bin İshaq degen biri aytat, qala sami'tu Humeydi'den aytkan nuktum deydi. Makka'da Kabe'da savak berip atıp Abu Hanife'ni aytqısı gelse Abu Hanife dep aytpastan Abu Cife deçken. Cife degen nerse ölümdük. Abu Hanife'ni Abu Cife deçken. Adamlar aylanasında savak alıp atat, adep kayda, başka nerse kayda, dünya alımları Abu Hanife'ni ilimdi dep an fiqında kullu nasi iyalun ila fiqh Abi Hanife'de İmam Şafii aytwasa Humeydi mi deydi? Abu Cife deydi. Oşondan İmam Bukhari biraz ne kılgan? Tasirlengen. Oşon üçün İmam Bukhari'den ne? Raf'ul yadayni fis salah namazda okuğanı kol götürüp okuş gerek dep Abu Hanife'ga mine Hanafi mazhabına rat kitap yazgan. Qiraatu halfal imam namazın arkasında Fatiha'nı okuş vacip. Bizde imamın arkasına Fatiha okulunbaydı. İmam uyugandan keyin şu imamdın okuğanı bizin okuğanımız. Anan ayttık İmam Bukhari rahmetullahi aleyhi Sahih Bukhari kitabında 25 yerde qala ba'dun nas deydi. 17 jerde dep da gelet. 17 jerde degeni bu bardığında ba'dun nas degende Abu Hanife'ni maksat kılgan misal. Jada Abu Hanife var. Muhammed bin Hasan Şeybani var. Şafii'de de aytkan jeri var. Gevirkili 17'de jalpısından ba'dun nas degen 25 yerde. Anan yerde başkaları çıkarıyorsa mümkün 17 bolsa mümkün. Biroq turası 25. 25 yerde qala ba'dun nas dep Hanafilerge ne kılgan? Biroq alımlar aytat, maqul deydi. Şunday çoğun ülkön kitapta Abu Hanife'ga 25 yerde rat berse 1332 yerde Abu Hanife bilen ittifak bolgan deydi. Oşonun sözünü algan deydi. Şafii'nin sözünü emas, başkalarının sözünü emas. 1332 je 1233 adaşmasam ha. Al deydi 25 milyon oldu deydi. Al problemim emas deydi. Oşol Abu Bakr Humeydi şundan ilim algan. Andan keyin Ali ibn Madini rahmetullahi aleyhi. Ali ibn Madini rahmetullahi aleyhi şunday çoğ muhaddis alimlerden bolgan. Anın ilimi büt dünyaga tarqagan. Ali ibn Madini degende adamlar titregen. Şunday çoğ alim. Anın kunyası Abul Hasan Ali ibn Abdullah ibn Ja'far es-Sa'di mevlahum Basri. Basralı alimlerden 234. hicratta ölgen. İmam Bukhari rahmetullahi aleyhi hiçbir adamdın aslında özün
мындай илими маздап сезген эмес. Бир гана Али ибн Мадинидин астында келгенде эмне дейт? Мастасхаруту нафси инда ахадин илля инда Али ибн Мадини. Өзүмдү бир аз илимсиз сезет элем. Кимдин астында? Али ибн Мадинидин астында. Али ибн Мадини Абу Ханифа боюнча өтө жакшы сөздөрдү айткан. Өтө жакшы сөздөр ошо. И'ламул анам деген доктор Салахтын устазыбыздын. И'ламул анам деген атайын истиаб Абу Ханифа ахадисул ахкам деген китебинде жүздөгөн риваяттардап келген алымдардын Абу Ханифа боюнча жакшы сөз сүйлөгөн. Ошолордун арасында Али ибн Мадини дагы Абу Ханифа боюнча жакшы пикирлерин айткан. Ахмад ибн Хамбал дагы имам Бухаридин устазы болгон. Ахмад ибн Хамбал сахибул Муснад ээси, 4-чү мазхабтын башчысы Ахмад ибн Хамбал дагы имам Бухаридин устазы болгон. Имам Бухари рахматуллахи алейхи Ахмад ибн Хамбалга Сахих китебин жазып бүткөндөн кийин жамиятыч барып Ахмад ибн Хамбалга көргөзгөн. Устаз мунун бир сыйра карап бериңиз дегенде истахсана жакшы аябай сонун жазыпсың, бирок 4 хадисиңде проблема бар деген. 4 хадисиңде проблема бар. Мен ошол 4 хадиске макул эмесмин деген Ахмад ибн Хамбал. Дегенден кийин Ахмад ибн Хамбал да муштахид. Имам Бухари да муштахид. Себеби 400 хижрат жылга чейинки өлгөн алымдардын муштахид мутлак болууга мүмкүнчүлүгү көбүрөөк хадис Курандан алганга. Имам Бухари ошол 400 карындын ичинде, 400 жылдын ичинде. Эмнеде чыккандан кийин Ахмад ибн Хамбал Аллах таала сизден разы болсун, сизде даиф болсо бул бизде сахих. Сахих. Ошол 4 хадис ошол Сахих Бухарида калган. Ушундай Ахмад ибн Хамбал устазы болгон. Яхья ибн Маин, андан кийинки устазы Яхья ибн Маин. Яхья ибн Маин дагы Абу Ханифа боюнча өтө жакшы сөздөрдү айткан. Яхья ибн Маин эгерде Яхья ибн Маин ла ба'са бихи десе фахуа сиқатун деген эреже бар. Абу Ханифа жөнүндө сураганда ла ба'са бихи деген. Ал деген нерсе сиқа деген сөз. Имам рахматуллах алейхи имам Ал-Лакнауи айтат, демек имам мен эч ким имам Абу Ханифаны даиф деген укпадым деп Яхья ибн Маин айтат. Андан кийин имам Лакнауи айтат, демек имам Ибн Маиндин заманына чейин эч ким Абу Ханифага сөз сүйлөгөн эмес, андан кийинкилер сүйлөгөн дейт. Ошол Яхья ибн Маиндин аты Яхья ибн Маин ибн Аун Ал-Гатафани Ал-Багдадтык 333 хижратта бул дүйнөдөн өткөн. Андан кийинки устазы Абу Хафс Ахмад ибн Хафс. Бул ким? Бул Абу Хафс Кабир деген биздин Орто Азияга Ханафи фигин алып келген адам шу киши болот. Абу Хафс Ахмад ибн Хафс. Бул атайын Куфага барып, пайгамбарыбыз имам Абу Ханифа өлүп кеткенден кийин Мухаммад бин Хасан Шейбанидин колунда окуп, Ханафи фикты алып келип Орто Азияга таркаткан алым ушу болот. Жами Суфиянды мен Абу Хафс Ахмад ибн Хафстын колунда окудум деген имам Бухаридин сөзү бар. Ошого Шейх Абдул Фаттах Абу Гудда рахматуллахи алейхи Кашфул Илтибас деген китебинде Майданинин китебин таалик кылып атып айтат, имам Бухари жаш мезгилинде Ханафи мазхабын окуп чоңойгон дейт. Ошон үчүн имам Бухаридин сөзүн айттык го, арафту калам хаулаи, мен онулардын сөзүн уктум деп кийин айтты. Атын атагысы келбейт. Алар тигилердин да сөзүн окудум депчи. Бирок имам Бухари рахматуллахи алейхи ушундай бир тили таза айтканбыза, бир адамдарга жаман сөз сүйлөгөн эмес. Ошо хаулаи деп Ханафилер же башка дебесте мына хаулаи деп айткандыгы да ошондон. Ошол Абу Хафс Ахмад ибн Хафс. Машааллах. Шейх Мавара Нахр, фақих al-Машриқ, сахиб Мухаммад бин Хасан Шейбани, Мухаммад бин Хасан Шейбани шакирти, фиқта өтө күчтүү алым болгон, өзү айткан сөзүнө амал кылган ушундай бир улуу алым болгон, 218-17 хижратта өлгөн.
İsmail ibn Abi Aws деген дағы шейхі бар. Yahya ibn Abdullah ibn Bukayr, әрбірінің тарихын оқып отырсақ уақыт кетеді екен. Muhammad ibn Yusuf al-Firyabi деген ұстазы бар. Muhammad bin Sallam al-Bikandi, бұл Бұхарадан болады. Muhammad bin Sallam Bikandi. Өткенгі сабағыңызда есіңізде болса, не деген? Muhammad bin Sallam Bikandi не деген? Gel balam, менің мынау кітебімі бір қарап бер. Тура емес жеріне бір белгілерді қойып қой. Мен риваят қылғанда шундан адашып қалбайын. Сен ошо белгилерди коюп кой деген имам Бухари карап, Muhammad bin Sallam al-Bikandидің китептерин карап, ал жердеги каталарына могул жери ката, могул жери туура деп белги коюп берген. Кийин имам Muhammad bin Sallam не деп койгон? Радиял фата лам ярда фата. Фата ошо имам Бухари жаш мезгили да, ошол мезгилде. Не? Фата имам Бухари разы болду, ошонун сахih экендигине. Bunun daif ekendigine, sahih ekendigine razı bolğon jok dep жазган ошол эмне Muhammad bin Sallam al-Bikandi. Илим ушундай нерсе, текеберлик кылган адамга илим жукпайт. Адам көңүлү ачык, жүрөгү ачык болуш керек илим алганда. Бардык алымдан алышы керек, бардык адамдан илим алышы керек. Ошол жерде Muhammad bin Sallam al-Bikandi менин сен устазыңмын, мен сенден ушинтип отурамбы дебестен, өзүнүн шакирти Мухаммадтан дагы эмне кылган? Илим алып, тиги айтып берген нерселерине эътимад кылган. Илим деген нерсе ушундай. Бир текебир менен уялчак илим ала албайт. Текебирдин бирөөсү ошентип өзүнөн жашы төмөндөрдөн илим алгандан уялгандар бар. Тадлис деген мусталах хадис илиминде, улумул хадис илиминде тадлис деген бар. Тадлиси шуюх деген бар. Өзүнүн шейхтарын жашырып жабат. Ал биринчи эмне себептен жабат? Даиф болуп калса, жаап мен бунун устазы даиф алсыз экен дебесин дейт. Анан өзүнөн жашы кичинелердикин дагы эмне жаап жашырып коюшат. Ушундай адамдар бар. Мудаллисин, мудаллисун, тадлис кылгандар дейт. Ошону издеп чыкса, өзүнүн устаздары өзүнөн жаш болгонунан намыстанып, атын жашырып, мисалы үчүн ол жобай дебестен Абу Мухаммад деп, Абу Мухаммад тааныбайт эч ким, Ол жобай деп атын айтпай, мисалы. Ошентип эмне кылат? Жаап жашырат. Илим алганда көкүрөктү ачып, кимден болбосун илим алышы керек. Мисалы, имам Захаби рахматуллах алейхи, Сияр Алам Нубаланын муаллифи, чоң алым. Ибн Теймиядан жакшы жаман илим алган жаш мезгилинде. Ибн Теймия андан жаш болсо да илим алган. Анда эч бир өзүнөн жаштардан илим алуу айып эмес. Мисалы мен Иорданияда көрдүм, устазыбыз доктор Салах Абул Хажидин астында сакалды агарып калган имамдар отуруп илим алды да. Илим алганда айып жок. Исхак ибн Рахуя, бул дагы имам Бухаридин устаздарынан болот, имам Ахмад ибн Хамбалдын досу. Кээбек алымдар айтат, Исхак ибн Рахуя Ханафи болгон деп. Muhammad bin Yahya Zuhli. Muhammad ibn Yahya Zuhli dagı İmam Bukhari'nin ustazı olup bir kıssa var. Bukhari menen İmam Zuhli'nin ortasında bir kıssa var. İmam rahmatullah aleyhi Nisaburga bargan mezgilde İmam Zuhli o şehdeki imam. En çok muhaddis alım. İmam Bukhari'den Nisaburga geletkan nukkan. Nisabur hazır İran'da o. Gele jatkan nukkandan keyin İmam Zuhli, Muhammad bin Yahya Zuhli özünün şakirtlerini aytat. Bir jaş bala geletat Muhammad bin İsmail el-Bukhari degen çoğun alım. Şunu aslından tosup çıkıla. Şondan ilim algıla, öte jakşı, күчтүү alım dep ugup atabız. Bir nerse var, andan lafız boyunca surabagıla deydi. Lafız degen nerse, Kur'an mahluk dep aytkan bir zaman gelgen. Ahmad ibn Hanbal'da urup, Kur'an'da mahluk deysiňerde Mu'tazileler başçılıkka gelip kalıp, Kur'an'da jaralıngan dep aytasıňar. Sebep Kur'an kelamul Allah'tın sözü. Allah'tın sözü demek Allah'tın sıfatı. Sıfatı mahluk bolusu mümkün emez. Anan oşol Mu'tazilelerde bu Kur'an'da mahluk dep aytat. Anan oşol Nisaburda uşul nerse tarkap
Kur'an'ды mahluk degендерди kabırlıkka çıkarıp şunday talaş tartış bolup atkanda İmam Zuhli studentlerine, okuçularına eskertken. İmam Bukhari'den geldi ilim algıla, birok lafız jönde surab agıla deydi. Gele İmam Bukhari'de 100 ming degen adamlar tosup alıp meçitke girip hadis alıp үйрөнүp atkanda meçitte adamların arasından biri turat da ya imam Kur'an'da lafz boyunca ne deysin mi? Lafz degende daha жақсы düşündürüp keteyim. Kur'an kelamullah gayrı mahluk. Kur'an kelamullah Allah'ın sözü gayrı mahluk. Qiraatuna bil Kur'ani biz okugan nerse, ün çıgıp atkan nerse mahluk. Ve kitabatuna bil Kur'an mahluk. Kelamullah gayrı mahluk. Şul ahl-i sünnet vel cemaatın akidası. Cazatavuzga sıya, barak bular mahluk. Biroq kelamullah Allah'ın sözü mahluk emes. Emi oşol mezgilde Nisaburda Allah'ın sözü lafzıdağı, bünüde bardı gayrı mahluk degenge gelip kaçkan. Bayağı mu'tazilalar menen talaş bolup Kur'an'a baylanışlı nersenin bardı gayrı mahluk aytpayбыз degen bir şunday bir katık nerseye gelip kaçkanda. Kim lafzi bil Kur'an men ozman çıgıp atkan Kur'an'dan çıgıp atkan sözü mahluk desele bid'atçı deşken. Kur'an mahluk desen kafir deşken. Oşentip turgan mezgilde İmam Bukhari rahmetullahi aleyhi gelet. Meçit dolu adamlar жақсы hadis okup ilim alıp atkan mezgilde bir azamat turat dağı ya imam lafz jönde ne deysin degende el-lafzu min a'maluna min a'malina el-lafzu min a'malina lafz ozuzdan çıkıp atkan söz bizim amallarımızdan a'maluna mahlukun deydi. Bizim yaşap atkan amallarımız var mahluk. Degende ana o bu lafzı bir Kur'an mahluk deytkende İmam Bukhari'de vurup Nisaburdan kup çıkışadı. Nisaburdan kup çıkışadı. O şentip İmam Bukhari rahmetullahi aleyhi Nisaburdan kuulup çıktı. Çıkkandan keyin Halqu af'alul ibad degan kitabın yazgan. Halqu af'alul ibad. Adamdardın amaldары bu mahluk. Kur'an'da okuyatkan bu bizim amallarımız, жазып atkanımız bizim amallarımız. Biroq Kur'an kelamullah gayrı mahluk. Anan keyin ошол чыгып Halqu af'alul ibad degan kitabın yazgan. Al kitapты biz maşallah Makkada, Ciddada Bukhari ustazımızdan okup icazə alganбыз. İmam Muhammed bin Yahya Zuhli şunday. Maşallah. Abu Asim el-Nabil el-Dahhak degen da ustazı var. Bul boyunca köp toktop var. Abu Nuaym el-Fadl bin Dukayn degen ustazı var. Muhammed bin Bashar Bundar. Esingerde bolsun. İnşallah Sahih Bukhari'de okuyatkanımızda an Bundar da ötüp keteberet. An Bundar degende mine Muhammed ibn Bashar. Bukhari'de Bundar degen bolsa anın atı Muhammed bin Bashar. An oşol İmam Bukhari'nin da ustazlarından boladı. Muhammed bin Abdullah ibn Numeyr el-Hamdani degen ustazı. Abu Bakr ibn Abi Şeyba. Bilesiniz, tanısınlar mı İbn Abi Şeyba'nı? Bu jönde de bir kıssa var. Sizlerden uykunlar gelmesin, kıssa aytıp bereyim. İbn Abi Şeyba'nın Musannaf degen kitabı var. Musannaf İbn Abi Şeyba. Biroq bul dağı İmam Bukhari'ge biraz gözü gıç kişi bolgan. Sebebi al mezgilde hasat şunçalık bolganda Abu Hanifa'nın bardığı erçip Abu Hanifa'nın kavlu menen fatva beriyor. Abu Hanifa da atsa muhaddisler biraz göre albasçılık kılıp söz tarınım çıkanda. Oşoğa Musannaf İbn Abi Şeyba'nı жазып atıp radda ala Abi Hanifa dep bab koygan atayın. Abu Hanifa'ga rad dep. Oşol jerde Abu Hanifa'ga jabышkandağı, jabышпаганdağı, çındağı, жалганdağı sözlerin barını toplap kelген şerek.
Андан кийин ошол алды киши ошентип өтүп кетти. Андан кийин анан ошол китептин именно ошол бапты өзүнчө чыгарып биздин туугандар Мисирде атайын таркатышкан. Атайын таркатып Абу Ханифанын ким экенин билгиле. Абу Ханифа ушундай зындык, ушундай кафир, мынча жолу тооба кылынган, Куранды махлук дейт, ал эле бул эле деп сөздөрдү айтат. Бирок кийин имам Каусари рахматуллахи алейхи атайын ошол китепке рад жооп жазып, ар бир сөзүнө жооп берген. Бул хадис мавду, бул айтылган кысса жалган, Абу Ханифа мындай деген эмес деп Нукат ат-Тарифа деген атайын китеп жазган машалла. Нукат ат-Тарифа, ошо Нукат ат-Тарифа жазылгандан кийин Ибн Аби Шейбанын бабы жабылган болду. Экинчи бирөө Ибн Аби Шейбадан накыл кыла албаган болду. Имам Каусари рахматуллахи алейхи ага жооп берген. Имам кийин ал китеп жакында басылып чыкты. Биздин устаздардан Хамза Бакри деген шейх эмне кылып тахкик кылып жаңы чыгарды машалла. Ушундай Имам Бухаридин устаздарынан бир белгилүүлөрдү гана эскердик. Эми Имам Бухаридин шакирттеринен. Имам Бухаридин шакирттеринин эсеби жок. Бирок кээ бир белгилүүлөрүнө бир аз токтолуп ошолордун билип коебуз. Кимдер устаздары болгон, кимдер шакирттери болгон билип алганыбыз эмне болот? Жакшы болот. Биз Имам Бухари боюнча тереңирээк маалымат билүүбүз керек. Өткөндө айтканбыз, Имам Бухари анан Сахих китеби бар экенин гана билебиз, анан бизден экенин билебиз. Өткөндө бирөө айтат, Имам Бухаридин фариси экендигин кече сизден уктум дейт. Аллаху акбар. Ага чейин өзбек деп жүрөпмүн мен дейт. Бирок бир устаздар бар машалла, Мулажан Талипжан Дамла деген. Ошону угуп калдым да, Имам Бухари кыргыз деп айтты. Эми Имам Бухари рахматуллахи алейхинин шакирттери Имам Дарими. Имам Дарими өзүнүн Сунан Дарими деген китебин жазган чоң алым бар. Бул да ошо Орто Азиядан чыккан чоң алым. Китеби Сахих китептеринин катарына кирет. Аз гана кишине арасында бир хадистер болбосо, Сунан Дарими эң жакшы китептерден. Бирок ушул мезгилге чейин Сунан Даримиде эч жерде сабак болбоптур. Биз өзүбүздөн чыккан китеби аябай жакшы хадис китептер. Иншалла бир ниет кылып атабыз. Иншалла бул Сунан Даримиден бир сабак баштасак дегенчи. Имам Дарими менен Усман бин Саид Даримиди алмаштырып албагыла. Усман бин Саид Дарими деген бир адам өткөн, анын кылган кылыктарын айтууга оозуң барбайт. Ушундай бир жаман адам өткөн, Ахлу Суннага каршы Матуриди Ашаирага. Эки китеп жазган. Раддала Бишри Мариси деген, Раддала Жахмия деген. Бизди Жахми кылып койгон. Окуну алмаштырып алат. Дарими бул эмне? Бунун аты Абу Мухаммад Абдуллах ибн Абдуррахман 255 хижратта өлгөн. Анын аты Усман бин Саид Дарими. Ал эки китеп жазган эмне? Раддала Жахмия, анан Раддала Бишри Мариси деген. Ичиндеги маалыматтарды окугандан кийин дагы бир иман келтиришиң керек да. Иманды жаңылаш керек да. Анын ичинден окугандан кийин. Лау ша Аллаху ластақарра аля захри бауда деген. Эгер Аллах Таала кааласа, чиркейдин үстүнө да отура алат деген. Аллах Тааланын маканы бар дейт. Аллах Таала аршта отурат дейт. Ушундай жаман сөздөр бар. Мен бул китепти атайын изилдеп чыктым. Ичиндеги риваят кылып алып келген хадистердин 70-80% жакыны мавду, мункар, даиф хадистер. Сөздөрү ушундай жаман сөздөр. Бирок мааласаф шадид Ибн Таймия гафараллаху лаху, Ибн Кайым өзүнүн шакиртине бир чоң осуят калтырган. Не деген? Эгерде сен акидаты Ахлу Сунна вал Жамаа акидасын билем десең, сахаба, табиин ва атбаа табииндердин акидасын билем десең, сага ушул эки китеп деген.
Uşu эки китепти бекем кармагын ушул акыйда ахлы сүннанын акыйдасы деген. Анын ичиндеги сөздөр ахлы сүнна вал жамаанын акыйдасы эмес, сахабанын да акыйдасы эмес. Аны бир ошо биздин бир туугандардан тахкык кылыптыр. Ошол аракет кылып кээ бир хадистерди хасан сахих кылып отуруп бир 70%га жакыны мавду даиф болуп чыкты да. Bir ahlu sünnadan biri oturup жақшы izildesem andan da көп çıkışı mümkün. Şunday bir jamан malumatlar var. Anan gevirkiler biz ahlu sünna val cemauz bir şundayız. Senin tayanıp okuy turgan kitebin şu iki kitep bolsa. Allah'ım geçirsin. Ökönü almaştırma İmam Darimi menen ökönü almaştırma. İmam Abu Zur'a Ar-Razi atı Ubaydullah bin Abdülkerim Abu Zur'a ilal boyunca en күчтүү alımlardan. İlal degen nerse hadiste şunday bir oğrular var. Sanatta olsun, sancırada olsun, matinde peygamberin sözünde olsun oğrular var. Sırtından karasanız hadis sahih görünöt, içinde oğrular var. Anı күчтүү gana alımlar ayırmalap bile alat. Oşolordun birisi Abu Zur'a Ar-Razi. Anın dağı tuğanı var. Abu Hatim Ar-Razi degen dağı tuğanı var. Anı ismi Muhammed ibn İdris. Şular dağı ne? Abu Hatim Ar-Razi'den İmam Bukhari'den ilim algandı boyunca men bilbeytken, birok İmam Abu Zur'adan ilim algana, çoğun alımlardan bulgan İmam Abu Zur'a. Abdullah ibn Abdülkerim bin Yazid el-Qurashi Ar-Razi 264. hicratta ölgön. Şunday çoğun alım. Şundan İmam Bukhari ilim algan. İmam Muslim. Bizin Sahih Muslim var oşon. İmam Muslim, İmam Bukhari'nin şakirti oladı. Canından jılbıgan şakirti oladı. Jana biz bir kıssani ayttık ko, Nisaburda bolgan kıssada. İmam Muslim de oşol jerde oladı. İmam Muslim bu, İmam Muslim'nin atı kim? İmam Muslim'nin atı Muslim bin Hajjaj el-Qurayshi en-Nisaburi. Nisabur'dan boladı. Oşol İmam Bukhari menen janağı problema bolup atkanda İmam Muslim oşol jakta boladı. Keyin uruşup İmam Bukhari'den Nisabur'dan kuup çıkıp kursant bolunan İmam Zuhli Yahya bin Muhammed bin Yahya Zuhli savagın başladı. Ya Allah bismillah Bukhari'de kuup çıktık. Emi sizlerge eskertip koyayım men studentlerim. Kimde kim uşul sözde ayta turgan bolsa, lafzi bil Kur'an mahluk, men okugan nersem mahluk, je bolsa kitabatına bil mahluk dep ayta turgan bolsoңор, menin savagımda oturuu sizlerge adal emes, çip ketkiler deydi. Şunçalık darajada. Alar da tuura түшүнүшүбүз керек. Kur'anга болгон махаббаты, Kur'anды бирөө mahluk dep койбосун. Kur'andın байланыштуу bir nersени şu jaralıngan dep Allah Taalaga jaman nerse aytпасын dep şunçalık күчтүү. Bul şol İmam Ahmed ibn Hanbal'ın maskabı. Birok ahli sünnada biraz neme jеңилирээк, lafzi bir Kur'an mahluk, qiraatına bir Kur'an mahluk degenler ne ahli sünnanın akidası. Oşon üçün İmam Karabisi degen Ahmed ibn Hanbal'ın dostu bolgan. Ökö şunçalık jakşı dost bolgan İmam Karabisi ökö. Şu lafz boyunca ökö uruşkan. Anan ne degen? İmam Karabisi lafzuna bil Kur'an mahluk. Biz okugan nerse bu mahluk. Kelamula gayri mahluk degende ökö uruşup ketken. Anan ne? İmam Karabisi'ge jaman sözlerde aytıp, anın hadisi daif, andan hadis albağladı Ahmed ibn Hanbal katu sözlerde aytkanda İmam Karabisi aytkan: "Mâzâ nef'alu bi hâzal feta?" Bu balanım ne kılsak bulat? Kur'an mahluk desek kafir bolsak. Kur'an lafzuna bil Kur'an desek bidatçı bolsak. İndevese men sakata anhu fa huwa mubtadi' deydi Ahmed ibn Hanbal. Kim Kur'an'da mahluk debeyim, mahluktağı debeyim, gayri mahluktağı debeyim, indeveyim dese bidatçısın deydi. Aytışın gerek gayri mahluk dep deydi. Anan Karabisi ne degen? Bu falan ne kılsak? Kur'an mahluk desek kafirga çıkarsa. İndevesek bidatçıga çıksak. Lafzi bir Kur'an desek bidatçıga çıksak. Bu kanday boldu degen İmam Karabisi'nin aytkan sözü. İmam Karabisi men Ahmed ibn Hanbal'ın dostuğu şu jerden ajragan. Şunday, şol mezgilde şol bir Kur'an'a bolgan mahabbatı dep düşünölükte bir alımlarga bir jaman söz aytpayım. Kur'an'a bolgan mahabbatı, Kur'an'a bolgan jaman söz tibesin dep şunçalık darajaga barışkana.
Bizde misal üçün Al-Mansub li İmam Abi Hanifa Fiqh Akbar degen Abu Hanifa'ga nisbat bolgan kitapta emne qiraatuna bil Qur'anı mahluk ve Qur'an gayri mahluk dep ne açık aytadi. Oşenti İmam Muslim rahmetullahi aleyhi janazada sabaktan çıkıp ketdi degende İmam Muslim oturgan bolot şu жерде. Jay namazını jelkesine salıp cemaattan çıkıp ketdi. Men İmam Bukhari'den söz menenmen dep İmam Zuhli'den meclisinden jay namazın gebirnemede ridasın moynuna koyup meclisten çıkıp ketken. Şunda İmam Muslim. Al-Hakku ma'a İmam Bukhari rahmetullahi aleyhi. Şundan çıkkandan keyin ayttık. Halqu af'al ibad degan kitabını yazgan. Şu İmam Muslim. İmam Muslim'nin kitabı ikinci en sahih kitap. İmam Bukhari'nin şakirdi. Maghrib'tegiler İmam Bukhari'nin kitabına qaraganda İmam Muslim'nin kitabını jogor koyuşat. Asahhal kitap ba'da kitabillah ne dese Sahih Muslim dedi. Nege dese li cevdati tertibihi. Tertibinin öte jakşı, bab jakşı hadislerdi tizip koyganda biri-birine manisi şunçalık jakşı gelgendikten İmam Muslim Bukhari'den jogorı turadi. Biroq köpçülük alımlar jok. İmam Bukhari asahhal kitap. Şartları da күчтүү, başkaları da күчтүү. Birinci orunda İmam Sahih Bukhari, andan keyin şul şakirti İmam Muslim'den kitabı. Andan keyin dagı bir şakirti İmam Tirmizi. Abu İsa Tirmizi, İmam Tirmizi dağı bizden Cami' Tirmizi degan kitap var go. Oşonun muallifi Tirmiz'den bizim Orta Aziyadan. İmam Bukhari'den nesi? Şakirti olan. Köp jerde aytat. Sa'altu an Abi Abdullah, Abu Abdullah Muhammad bin İsmail Bukhari'dan suradım al munday dedi dep Cami' Tirmizi'de köp jakşı sözlerdi жазат. Sunan Tirmizi'de aytışыбыз керек бе же Cami' Tirmizi'de aytışыбыз керек бе? Al-Jami'u Tirmizi dep aytышыбыз керек. Sebebi al jerde akida jana başka neselerdi alıp kirgen. Araqaiq şoň üçin Al-Jami' Tirmizi degen durus bolat. Bizdin Sahih Bukhari'de Al-Jami', Al-Musnad, Al-Mukhtasar, Al-Jami' As-Sahih, Al-Musnad, Al-Mukhtasar min umuri Rasulillah sallallahu aleyhi ve sellem min ayyamihi ve sunanihi ve ayyamihi. Andan dağı bir şakirti İmam İbn Huzayma. Bizdin sabagыбыз kançada bitet bir 5 minut 10 minut kalganda toktatup suroo жоопторго мүмкүнчүлүк болсо неме кылсак. Ошону таркатып ийиңиздер мындай кылып. Да 5 minut неме кылат экенбиз дагы анан кийин суроо жоопко мүмкүнчүлүк берет экенбиз. Анан балдарга да кыйнабайлы 1 saat. İmam İbn Huzayma. Sahih İbn Huzayma bul dagы sahih kitap жазган İbn Huzayma. İmam Bukhari'nin şakirtlerinden. Biroq bunun sahihi Bukhari menen Muslim'degidey sahih emes. Ança-munça arasında sahih emes hadisler dağı var. Biroq İbn Huzayma'nın Tevhid degen bir kitabı var. Bizin Ahl-i Sünna'ga biraz tura gelbegen. Biroq kebir kalımlar aytat İbn Huzayma raja'a anhu. Al sözlerinden keyin ömrünün akırına kaytkan deydi İbn Huzayma. İmam-ı Nesai. Nisai mesela Nesai. Nisai olsa ayallar olup kata. En-Nesai. İmam Nesai rahmetullahi aleyhi. Bul atı Abu Abdurrahman Ahmed bin Şuayb bin Ali el-Khurasani en-Nesai. Sahibi sunan el-Hafız el-Thab naqid el-Hadis kana faqihan. Faqih alimlerden bolgan. İmam Nesai'nin Sunanı dağı bizim bağı 4 sunanın en güçlülerinden birisi. Bul dağı İmam Bukhari'nin şakirtlerine bolgan. Andan keyin Muhammed bin Yusuf el-Farabri en İmam Bukhari'nin janında köp жүрgөн şakirti el-Farabri. Sahih kitapты Sahih Bukhari'de rivayet kılganlardan birisi. En çoğ 4 rivayet menen gelgen. Muhammed bin Yusuf El-Farabri'den gelgen Bukhari rivayet kılınıp an İbrahim el-Nesafi'den anan Hammad el-Şakir andan keyin Mansur el-Bazdawi degen şu 4 nemeden rivayet bolup kelgen İmam Bukhari. Ötkönde bir bala surap kaldı. Men janagı Türkiye'den bizge beleke jibergen Eldiyar degen
Dosubuz Allah razı olsun. Allah Taala ömrünü uzun kılsın. Okusuna iyilik versin. Nemede Türkiye'de doktoranturani okudat. Oşo bizge Жок, ал Элдияр ал Иорданияда окутат Көбөнов. Бул Түркияда окуткан. Докторантурада окутат. Ошол бизге Сахих Бухаридин Абу Зар ал-Харауи менен риваяты менен бир китепти көргөздүк го. Биз Сахих Бухариди окуп атканыбызда ошо кол жазмага кайтып турабыз деп. Себеби ал кол жазма Имам Бухариге эң жакын кол жазма. Анан бирөө сурап калды, ошондо Абу Зар ал-Харауи Имам Бухаридин шакиртиби деп. Жок, анын шакирти эмес. Bunu 4 yol menен gelgen, jana biz aytkan. Anın Farabri taraptan Keşmihani degen rivayet kılgan Farabri'den. Keşmihani'den Abu Zar al-Harawi. Oşoga Abu İmam Bukhari menen janağı bizden kitapın ortasında ikili adam var. Akrabul mahtut ila İmam al-Bukhari. İmam Bukhari'ye en jakı bolgon kol жазма oşu. Oşonun için ağa biz meğlişimiz gerek. اعتماد kılışımız gerek. Oşo Muhammed bin Yusuf al-Farabri. Allah yahfazu. Muhammed bin Yusuf bin Matar al-Farabri Abu Abdillah 320. hicrette ölgön. Muhaddis thika alim rawi al-Jami' as-Sahih an Abi Abdillah al-Bukhari. İmam Bukhari'den Jami' Sahih rivayet kılganlardan birisi. Sami'a minhu bi Farabri marratayn. Farabri'de 2 jolu ne kılgan eken İmam Bukhari'ye ötkürgön eken okup anan icazasını alıp anan rivayet kılgan. Ötkönki sabaklarыбызda icaza boyunca söylesek o adamlardan çakpaptır. Kanday anda biz icazası çoktur sabak berbeşimiz gerekpi. Senele sabak berişin gerekpi. Kanday? Kanday emes. Biz ayttık bizim ustazlarımız o aldın ustazlar Molla Savurdamıla, Molla Nadırdamıla, Molla Gazıdamıla, Molla Aşurdamıla, Molla Sirajindamıla. Bular icazası жоқ, бирок дуа менен ижаза алып келгендер. Колуна ижаза жазган эмес, бир устаздын колунда отуруп, китепти баштан аяк окуп, дуасын берип, селдесин кийгизген. Ал анын шейхинен, Molla Savurdамыла анын шейхинен, ал Абдусаттардамыладан бардыгы астында отуруп, тамга менен китепти окуп, duasını alıp seldesini giyip ketkender. Şu icazadan artık ошол. Biz icazam niye de otaz? Şu ustazın aslında okugandığına delil surap atabız biz. Sen icazan bolsa ошол ustazın. İcaza muhim emes, eng muhim nerse bu ilim depti. İlim muhim, icaza da muhim. Ошол ilimingdi tasdiqlay turan nerse ошol icaza. Anan Molla Abdusatardamı Hindistanidamı özünün ustazlarına oşentip her bir tabakada, her bir muğunda oşentip okulunub kelgen. Azıranday bolbay kaldı. Adamlar kitapты bazardan satıp alıp okup kaldı. Anan oşoğa biz aytsak kebirki adamlarga mine jakpaptır. Bирок алар gözlerin көңүлүн албасын. Biz janağı internet moldalar, oşolarga aytkanбыз. İlimdi ustazdan algıla, ustazdan alganını icazang менен tasditap ber, anan keyin sabak ber bir jerde depçi. Al degen nerse жалгыз эле менден илим алгыла деген söz эмес ал. İlimdin negizi ушул. Anake Farabri İmam Bukhari'den okup icazasını alıptır. Andan keyin Farabri'den Keşmihani okup icazasını alıptır. Keşmihani'den Abu Zar al-Harawi icazasını alıp. Oşenti bizge jetip geldi. Azın men Bukhari'ge bolgon sanadının bardığı Farabri'den. 7-8 icazanın bardığı İmam Farabri'ye var takalatır. İmam Bukhari hakikatte köptөгөн talipler anın kolunda okugan söz yok. Bирок anın bardığın bul jerde biz ne kılıp aytıp beri albayız. Sabagыбыз tar 1 saatga jetpеген sabak. Oşoga kebir gana belgilүүлөрүн gana biz ne kıldık. İmam Bukhari rahmatullah aleyhi kayсы şaharlarga ilim talap kılıp bargan, ilim talap kılganda sapar kılış gerek. Bir jerde turup kalbaş gerek. Ösöm degen adam ne kılış gerek? İlim talap kılıp saparga çıkış gerek. İmam Bukhari köptөгөн şaharlarga bargan, Şamga bargan, Şam, Dimaşk, Iordaniya, Filistin bardığı Şam dep aytılınat. Jaziraga bargan 2 jolu, Basraga bargan 4 jolu, Hijazda turgan 6 jıl, Ahsada la uhsa kam dakhalat ila Kufa. Aytat men Kufaga kança jolu girgenim esimde jok dedi İmam Bukhari. Bagdadga muhaddisinler menen kança jolu girgem. Anan oşol Tarih-i Nisabur degen kitapta İmam Hakim Abu Abdillah İmam Bukhari rahmatullah aleyhi
кайсы шаарларга илим талап барып хадистерин алгандыгы жөнүндө ошо тарихи Нисабурда айтып не дейт? Маккага кирген, Мадинага барган, Шамга барган. Шам дегенде Димашк, Иордания, Филистин бардыгы Шам. Ал-Жазира, Мисир, Египетке, Багдадка, Басрага барган. Ал Куфага канча жолу киргени белгисиз, көп жолу кирген деген сөз. Себеби Куфа илимдин чордону болгон. Ошон үчүн Абу Ханифанын мазхабынын күчтүүлүгү ошондо. 1500 сахаба ошол жерде болгон. 1500 сахаба Куфада болгон. Эмне себептен Али радыйаллаху анху халифалыкты Мадинадан Куфага көчүрдү. Себеби илимдин чордону болгон. Бардык алымдар ушу Куфага келген. Абу Ханифага хадис жетпеген, ал Куфада жаткан дейт. Алымдардын баары ошол жерге барган, Куфага. Бардык хадистер Абу Ханифага айтып берген кайра. Бирок Абу Ханифа Маккага башка жакка сапар кылып, Ата ибн Аби Рабахта барып окугандыгы жөнүндө бизде риваяттар бар. Васитке барыптыр, Харага барыптыр, Нисабурга барыптыр, Райга барыптыр, Балхка барыптыр. Булардын бардыгы азыркы Ирандын, Афганистандын чегиндеги жерлер. Wa sallallahu ta'ala khayra khalqihi Muhammad wa ala alihi wa ashabi ajma'in. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Suro жооп келсек, bismillah, 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 bismillah. Assalamu alaikum Дамбулла. Бала бакчадагы коррупция боюнча кандай карайсыз? Бала садикке киргизүү боюнча. Коррупциянын бардык түрү харам. Коррупция бул ришва арабчада. Не? Акылуу эмес адамдын акча менен акылуунун ордуна кирүү. Коррупциянын бардык түрү харам. Бала бакчада болсун, мектепте болсун, университетте болсун. Мен балдарымды мектепке киргиздим. Мамлекеттик мектепке. Бирок мага айтышты ушунчалык кыйын, ал үчүн сен мынча акча беришиң керек деди. Бирок келинчегим жолукчан барганга жөн эле киргизиптир. Кичине ремонтка 5000 сом берип койгула дептир, ремонтка. Аны дагы макул бердик. Биз адамдарга жеткизишибиз керек. Коррупциядан токтолушубуз керек. Андай бала бакчада, башка нерседе арам нерсе менен тамак жебешибиз керек. Коррупциядан сакталышыбыз керек. Ал кайсыл жерде болбосун, Мектепке ремонтко деп алышыптыр да. Болот деп айткан жокмун, эми болсун. Ассаламу алейкум сура. Аллах үчүн сүйүүнү кандай түшүнөбүз? Сүйүүнү түшүнүүбүз керек. Рахмат дейт. Аллах үчүн сүйүү ал-махабба лилlah. Аллах таала менин Роббум, менин жаратуучум, менин мага буйрук берүүчү. Анын буйругун мен аткарам деген нерсе ушул пайгам Аллах таалага болгон сүйүүнү билесиз ошо. Аллах таала мени буйруду, мен аткарам. Мен Аллах тааладан буйрук келгенде менде каалоо жок, айттуу аткарам деген нерсе мына ушу сүйүү. Биз Аллахка болгон сүйүүнү, Аллах тааланын буйруктарын, анан тыйган нерселерден тыйылуу, бул Аллах тааланын сүйүү болуп эсептелет. Устаз дейт, ассаламу алейкум. Мухаммад Фатхуллех Гүлен тууралуу айтып бересизби? Ал ким болот дейт. Фатхуллех Гүлен деген киши Фатхуллех Гүлен деген киши болот. Ал киши Америкада жашайт. Мен бул кишини жакшы тааныбайм, бирок көргөн эмесмин. Көрбөгөндөн кийин бир адамга бир сыфат бериш үчүн аны менен сапарга чыгышың керек, же болбосо аны менен бир соода сатык кылышың керек, же мамиле кылышың керек. Бул кишинин боюнча менин маалыматым жок. Бирок муну ошол Туркияда төңкөрүштү кылгандыгы жөнүндө айыпташып келишет. Аллаху алам. Менде мындай нерселер сурабагыла. Саясий суроолорду. Ассаламу алейкум устаз. Акыйда жөнүндө айтып өтсөңүз дейт. Акыйда жөнүндө Аллах таалага ишенүү, Аллах тааланы таануу, Аллах тааланын сыфаттарын, ага ылайык болгон сыфаттары, ылайык болгон сыфаттарын билүү, пайгамбарга байланыштуу нерселерди билүү, акыйда илими өзүнчө окулунат. Мындай суроо жоопто мен акыйда боюнча баардык нерсени айтып бере албайм. Атайын азыр биздин машалла досторубуздан Белек деген устаз сабак кылып атат. Аябай жакшы, ижазасы бар устаз. Ошондон барып илим алгыла, иншалла акыйкатты табасыңар. Ассаламу алейкум устаз. Имам Бухари мазхаб карманды беле.
Biz айтып өттік, имам Бухари рахматулла алейхи илим талап кылып баштаганда Ханафи мазхабында болгон, Абу Хафс Кабирден илим алып, кийин чоңойгондон кийин ошол 400 жылдын хижратын 400 жылдын ичинде болгондуктан ал мезгилдеги эле аалымдардын көпчүлүгү муштахид мутлак болууга мүмкүнчүлүгү бар адамдар болгон. Ошого биз имам Бухариди муштахид мутлак деп билебиз, ага мазхаб кармануу милдеттүү эмес. Ал ошол хадистен өзү биз мына Сахих Бухариди окуп атканыбызда көрөсүңөр. Фикху Абу имам Бухари фи таражумул абуаб дейт. Таржима атайын бап жазып, ошол жерде өзүнүн фигин жазган, хадистерден өкүм алып. Мындайча айтканда муштахид мутлак деген сөз. Бирок муштахид мутлактыгы Абу Ханифада эмес, имам Шафиде эмес. Кээ бир маселелерди иштихад кылган. Ошон үчүн ал мазхаб кармоо, муштахид мутлактарга мазхаб кармануу арам болот. Ассаламу алейкум. Кой сойдурсак, акысына союлган койдун этине 1 же 2 килограмм эт берсек болобу? Биз уктук арам деп дейт. Шундай маселе бар. Биздин китептерибизде аны эмне жанагы тегирменге барып, тегирменге унду тарттыргандан кийин тартылган ундан берген нерсеге дурус эмес, себеби бир жерде белгисиздик бар. Канча белгисиздик болгондуктан муну Абу Ханифа рахматуллахи алейхи туура эмес дейт. Бирок сахибейн имам Абу Юсуф менен имам Мухаммад рахматуллахи алейхи жок дурус дейт. Биздин адамдар сахабалардан, табиинден, табиин азыркы заманга чейин ушул ишти кылып келебиз дейт. Ошон үчүн адамдарга жеңил болуш үчүн биз ушуга уруксат беришибиз керек дейт. Абу Ханифага каршы. Алымдардын көпчүлүгү ва бихи юфта фатва ушул сөзгө берилет дейт. Имам Ибн Абидин Дурул Мухтарда, имам Маргилани Хидаяда, бардык китептерде ушул маселени караганда фатва аля каулихима. Абу Юсуф менен Мухаммаддын сөзүнө фатва берилет дейт. Ал деген нерсе кой сойгондо, ошол маселе экөө бир болуп атпайбы? Кой сойгондо, койду сойгондон кийин ошонун акысына 1 килограмм эт берип койсо, эч кандай, эгер разы болсо, иттифак боло турган болсо, эч кандай зыяны жок. Ошол фатва менен. Бирок курбандык союлганда болбойт. Курбандык союлганда анын терисин сатканга да, анын бутун, башын сатканга да болбойт. Бардыгын Кудай жолунда садака кылыш керек. Эгерде курбандык союлуп атканда бир адам бир ошондой бирөөнү жалдап курбандык коюн сойдуруп аткан болсо, өзүнүн чөнтөгүнөн акча чыгарып бериши керек. Мүмкүн кээ бир адамдар ушу эки маселени аралаштырып алган болушу да мүмкүн. Я машалла. Ассаламу алейкум устаз. Намазда биринчи рекетте кеч калса жамаат менен окуганда, жамаат окуп бүткөндө туруп толукташ үчүн калып кеткен биринчи рекет намазга зам сүрө кошуп окуйбузбу? Эми кеч калган сөзсүз түрдө биринчи, экинчи рекетте кеч калат. Биринчи, экинчи рекетте кеч калып, үчүнчү, төртүнчү рекетке барат. Эгерде экинчи рекетке барып бир рекет калып кете турган болсо, сиздин мойнуңузда Фатиха менен зам сүрө окуу милдеттүү болот. Тургандан кийин зам сүрө окуйсуз, Фатиханы окуйсуз, зам сүрө окуйсуз. Себеби 4 рекеттик намаздын ичиндеги 2 рекетте сөзсүз түрдө зам сүрө менен Фатиханы окушубуз керек. Сөзсүз дегенде Фатиха важип, Эгерде аны аткарылбай калса эмне, сажда сафкы кылыш эмне болуп калат? Милдеттүү болуп калат. Түшүнүктүү болду? Биринчи рекетти толуктап атканда Фатиха, зам сүрө окулат. Ассаламу алейкум, таксир. Куранда аборигендер индейт тууралуу эмне дейт? Аларга илим жетпеген да. Жанагы Африкадагы немеде жашагандарга, эгерле аларга азыр жетип атат азыр. Адамдар барып, аларды бери кел, буякта жакшы жашоо бар, кайткыла, бул токой жашоо эмес, машина деген нерсе бар,
лифт бар деп түшүндүрүп атышат, бирок келбей атышат. Ошолордун арасында аларга даватчылар дагы жеткени жөнүндө менде маалымат бар. Даватчыларыбыз бар го, Аллах разы болсун ошолордон. Ошолор кайынча деген айылдарга, эл барбаган жерлерге барып, Аллахтын сөзүн жеткизип атышат. Анан алар туура эмес, башка деп сөз, жаман сөз айтпаш керек. Биз кыла албаган нерсени алар кылып атат. Ар ким өзүнүн колунан келген ишин кылып атат. Аллах алардан разы болсун. Мына ошо даватчыларды ушуларга барып дават айткандыгын уктум. Демек дават жетип атат. Эгер биз жерге жетпей калган болсо, ана албетте ал мазур. Жетпесе, телефон болбосо, интернет болбосо, өзлөрү бир аралда жашаса, аны Аллах Тааланын өзүнүн каалоосуна таштайбыз аны. Ва саллаллаху таала хайра халқи Мухаммад ва аля алихи ва асхаби ажмаин. Bi rahmetike ya erhamer rahim. Allah razı olsun.